arigitani na atungata ma arwaru areme mubarine wa mbere gutungatira muingi riri bururi na thi yothe igumeirwo ni king'uki gia COVID-19. Kiama kia arigitani kiugite riri ni ibinda riria thirikari yagireirwo ni kugitira atungata ma arwaru mbere na njira ya kumabe indo cia kwigitira. We don't want to take advantage of the situation, but everybody can see now what KMBDU has been agitating for. They need to equip our public health facilities. They need to equip our healthcare workers with necessary training. They need to recruit enough healthcare workers. Milioni 3 iria kiama giki ibeanite kiugite ciguteithiriria bari kuongerera indo mathibitari-ini kuona binde ciothe makorogo mangetheirwo ni ugwati kiondorita. Pia tutaweza kuhakikisha kwamba hospitali zinaweza kutenga vifaa na pia ziweze kutenga sehemu ambazo wafanyikazi wa afya hawataweza kukingwa. Ibinda-ini riri ni murite thirikari cia matura kunina ngucanio iria makoretwo nacio gatagati-ini kao na arigitani makienda maribo misara yao na aria mabutirwo mawira macokio. Tumeonyesha kwamba Health Service Commission inahitajika katika nchi hii ili iweze kuajiri wafanyikazi wa afya waweze kufanya kazi mahali popote nchini hii. Undu uyu ukite riri muingi uthiete na mbere kurio rumirire makinya maria makathikitwo ni thirikari undu umwe na kwaraniria na abeani mwa motungata maya na kungitwika ni wonania dalili cia murimu uyu ndukabithirire ni amu no ubonokie miturire ya aingi. Kuona arigitani nimo makoragwo mubarine wa mbere kwamukira arwaru ni muritie muingi riria wekinya thiini wa thibitari ukabia na uboro wothe uria ukwigie na niguo kurigiriria gutamba gwa murimu uyu kuma kwi murwaru nginya murigitani. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.